U ime Oca i Sina, Svetoga Duha. Amen. Pobožna, draga duhovna djeca. Iz početka kako je izgleda, bili smo pod utiskom veličanstvenog ulaza Gospodnjeg u Jerusalim. Osana, Osana, blagosloven koji ide u ime Gospodnje. Te su skidali odeću svoju gornju, bacali da pregazi preklinje Gospod. I rezali palmine grane i bacali pod njega. Vesela srca njihova bila, jer je sjećanje na Gospodina čuda bilo veliko. Gospod je ušao blag na Magaretu, bez ikakve pretenzije, agresije. I onda tokom nedelje desilo se i bili su svi te cvatalj, gomila ljudi bila svjedok njegovog stradanja, ali u njihovim srcima, jer ih nije dotaklo njegova skromnost i ideja zbog koje je došao. On je došao da promijeni srce njihovo, da dotakne. A oni su očekivali velikog vojsku sa sabljom na konju, koji će da skine na Rimljane, koji su terorisali. Svi su imali gotove planove, svaki je pravio planove gdje bi Hristos, odnosno Bog koji dolazi, Osana morao to da riješi. Međutim, kad su vidjeli kako se muči, kako ga muče i maltretiraju, onda se pokolebali. Jer to nije bio Bog po njihovom receptu. Pazite, ova priča nije samo zbog tog događaja, ona je zbog nas. Jer smo mi isto takvi. Mi isto pravimo Boga po svom receptu. Kad nam treba, daj Bože, ti si ovako, da učiniš ovo, da mi izlečiš ovo, da mi daš posao, da mi daš ovo. Ako to ne ide, onda bivaju ravnodušnost. Ako to i dalje ne ide, onda se javi odbojnost. Tako je bilo i tog događaja. Oni su postali ravnodušni prema njemu, da bi konačno ne samo ravnodušni, nego da se napravi otpor u njihovom srcu, da bi ću raspni ga, jer nije ispunio njihova očekivanja. To je poenta svega. Mi ne tražimo Boga samo zbog toga i da mu pravimo mi, nego mi moramo da se adaptiramo na Boga kakav je u njegovoj veličanstvenoj dobrodušnosti, praštanju svemu. Da budemo kao on, da možemo da oprostimo i da možemo da mu istrpimo zbog onoga, kao što on trpeo zbog našeg grijeha. Nisu razumjeli, niko nije razumeo njega. Njegovo poslanstvo niko nije razumio. Jer on je Gospod, Hristos, ušao i došao da dirne njihova srca, svakog pojedinačno, a ne da je samo oslobodi kao cijelinu, nego da oslobodi svakog čovjeka od njegovog grijeha. To je poenta svega. Prema tome, Gospod, nakav kakav je, potreban nam je. Treba da se njemu približimo, adaptiramo, da kopiramo njega, da njegov primjer uzmemo kao životni primjer u spasenju. A plus svega dobili smo njegove zapovjedi i dobili smo sve recepte života kako bi trebali da budemo, da spasimo našu dušu. Jer život ne okončava samo smrću, nego život nastaje dalje. I to treba da shvatimo da je poenta našeg života, da je u onom stvarnom drugom životu budemo dostojni, da budemo
sa svima našim praroditeljima koji su pravedni bili. Amen.